Asam along rialong COVID-19 na kiso bang thongke prapoan kili. Kiduk kilak arara tumaphan plang suri trainer cap asabon kiron kapajun. Transport Department Chokamaratum Kiduk kilak arara phan akirap kapajodam. Karang winifrain tama berta long pen ilisami Julie Bepi nonar joikta bertang ton pen. COVID-19 na kiso aphan sorkar hin pen ni inkorener keba phan quarantine aron ki thik pon. COVID-19 na kiso aphan Jasimet China pen World Health Organization atum kapang thek inut abang phua bangalong COVID-19 na kiso doma ave labangso ang thek aphan nikri blia phi klarda kan thek long ikpo. Labangso kabathi karona tengsi ilituma dera longta nikri pli angbong quarantine along labangso akiso ajoini biponang koklo. Bonta donatum kinang sor alam theki lapuhenlo. Nikri plia por quarantine along padodera phita COVID-19 na kiso ang thek pini arni anta Asam along rialong kangdang pontubo majok okpran kilang asai kamarpu kalana abang Dr. Himanta Biswa Sarma penta nikri pli kibipon quarantine aron puthot larpon lo. COVID-19 mate coronavirus akiso abang along kachipho tunpen kibang abang phula pen abang phiaphan quarantine along ni inkoraner cap apor biponpo. Labangso ang thek lake longhi arlo COVID-19 na kisopen isi kapejok pon pamiji lapuson ang thek lo pu Dr. Himanta Biswa Sarma pen than pachini pon. Laso ang bong kinang soda birta ke jang minipai inkora pli arni pen Asam arlo Medical College la pen District Hospital do analongta ingpu ponik po. Laso ang bong kaprek akiso hehui aphanta sekilang asai dengpon po. Kiso that se kache langabang phuatum rapid testing awar saipen okpra nasat langaphan dengpon po. Labangso rapid testing lake nanglibang along COVID-19 na kiso do ikok tahai laso kachini pamijia phan. Asam along rialong jangmini phai inkora ke thom arni puthot COVID-19 na kiso ang thek lang thulo. Labangso ang thek kilong pon lake Bilasipara angkang Dhubri a district along pen. Non ang labangso akiso aphai kangdang thulake bangthom kebra pho aphai batpon lo. Lasi donatum district hini kaboche Karbi anglong ahwar along green zone buwai phetseta kachire abang akinang son. Athe sarlam the kipu keduk lengpum dong hailot lasi kachire abang akinang son. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren. State Sorkar pen lockdown aron penangason pajok therapy kecheng si arni hamren rongso pialong kopi kosana bertalo bangso potha Karbi Anglong Live kilangara tum chining tungma damtang ning kore asia jak lockdown dopon therapy puthot adun thua phong Central Sorkar pen hukum ki pithu nikre sirke ba pharman lockdown kang haponang bong hamren rongso pialong kosonlo kangkira jak kidinga joine Sorkar pen kapang daga hukum ilitum maduta kikroi kre abitahai bonta sang ilin pen ingti e bora joini hithi alongan inut banghinia bang phuatum gari ka chewanang bong pulis achin pen areng ka chipaso lapuson hamren alongta dolo ada porphai kepen anikang sam porphai ke thomanang bong sang han akular along kachonama por district administration na hinpen hukum thopon therapy apora teng kachonama son maduta kilongdun pejia phanpura social distancing aron aphanta kamathapon krang lapuson dolo Government a hin pen aron larpon therapy kecheng si arni hamren ambinong along lason si sang han anparta dowai daru nangkachuna maphan gari motor pen ke bangalong pirthe kimia son si nangmanlo Lapu Union Home Ministry kapang daga birta state government penta
sai katikia nat hukum piponsi rong rup along sai katikia phan hidi kisun theklong lo lockdown kang hap puthot kapejok ason rong ara ratum pen birta longdun si sarpipi atum pen ingnam ahan parvo nang kachojora phan hithi apharla along an nang palilo lahai hoi ahan parvo alang litum kewan kodak kosona hawar pen lo lapen kupipi ahan iglo alang litum kewan Oi. Labu kangkir kang hap ponisek ogi than kachomat long dak je phan akisungang bong non puthot hithi kuladalong inglong lapen langa o kachonama versai longlo bonta hamren ahithi along langa o idinalong ko ando alang litum ki jor Pia oxy ko son na dor pensional non jor bom. Kan da dor puji ma. Pia ho laga. Ha. La panis. Ang par ke? Kanya tiket. Sanghan pencheng lok pinanga son government a hin pen kapajogaron ka son se pon laki state government a phan chorolo Kidam tangar ni ana lakon ni kuni cerason hormon hortar han par buta om cerason asi state government mata chulu lo bangso lockdown 21 days complete na 19 days so rom sang han da dikiron ki thiding dum handa chulu lo an se lockdown ta kichu na son na bigar abang ke chok deji ati naswa covid-19 na chok la soang bong hamren rong sopi along kenang sot ki choason kopi ko another pensi cooler along ke jorlo Tuncer bang ke dikit jarang kok lo. Adopsi sudah kau tai kari ti. Kau bang songket. Kalau kita kirla bang dikit, bina bang dikit. Karena bendi bang dikit diting koi. Kita songket, diting koi. Karena lo bang ini bang koi. Bang lang bang songket, banda bang koi. Bang bang ke alim korok. Lang. Kita kirla bang lah. Asmar ke ini. Soket tiyo lah total. Karena tinggal na tundang ka, laya tiket tiyo bono. Ay kari si kongkera po ibon na koke. news report rongbong terang Karbi Anglong live hamren Rural Aid Society NGO hinpen kedam tang jangmi puni phai Chris Cap arni pen pardon ron si pini ni phai inkora kethom ni pho ke chokarni an rong pharokre pho arada phan plang suri krener cap asabon niso terang peri deng pen keron pachetang ponlong Rural Aid Society NGO BDSRP niso terang pi amethang chithudon plutsi rong arlo atokanu arada phan mathasi corona ke sopen kacheri kenang sotpura Karbi English Assamese salam thepen corona puthak tokjeralu lapen iri ekeng kachepang thera kenang sotpura atontin arada phan sabon piponangji pumatha ponsi donsuri krener kebarar tuma phan akira asai deng ponlo ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস এনজিঅ'ৰ পৰা যোৱা 19 পৰা মানে এই গোটেই প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা ঘৰতে মানে এটা এটাকে চাবোন আৰু লিফলেট এটা ভগোৱা হৈছে এই লিফলেটত মানে সকলোৱে যেনেকা সজাগতা হ'ব লাগে যেনেকা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে এক ভাইৰাছৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি মানে 1500 গাঁৱত মানে প্ৰত্যেক ঘৰতে এটা এটাকৈ চাবোন আমি more than মানে 8,000-9,000 চাবোন আমি ভগাইছোঁ আৰু আমাৰ ৰাজ এনজিঅ'ৰ পৰা এই কৰোনা ভাইৰাছ নোহাৰ আগৰ পৰাই আমি ৰাইজৰ কামটো কৰি আছোঁ ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতেও আমি মানে ৰাইজৰ কাৰণে আমি মানে দুখৰ সুখৰ সময়ত আমি থিয় দিম আমাৰ এনজিঅ'ৰ পৰা Rural Aid Society NGO atumpen non corona ke sopen kisonga por hodle dhansiri arara tuma phan lapuson kacharap cheto asai kedengdun chot lapukali alang litum ke kedamtang arni anta dhansiri arat kisung ke boya por hodtinta kacharap cheto asai dengdun bomlo
lasi corona ki so abang so appear thepen avedera phitame RAS NGO apen un anke kiduk kisung arada tumaphan kacharap kachito dunjia phan arjap thip jibusi RAS NGO BDSRP niso terang pipen therangkia thengno pachini dun. News report Rosan Hanse Karbiang Nonglai. Arling Daily Achabang TP Hanse Japon Linsi Transport Department Achokamara Tumpen Pini Jorlep Teronarong Kiduk Kilak Arara Tumaphan Sanghan Kipidam Jangmipo ni Phaying Koraki Thom Arning Dhansri constituency ka parlo Jorlep Teronarong along The Arling Daily Achabang Tepong Hanse Patil Piponsi Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department Achokamar Atum Doan Chelang Rapetpen Chirungsi Don Troxir Kep Kidukilak Aradumaphan Akijoypen Sanglin Ho Dali Ilin Kichoajang Thuilin Lapen Adonting Sabone Plangakera Pajirdamlo Labangso Asai Kedenga Hut Dhansiri Constituency VDC Chairman Dilip Singh Be Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department Achokamar Atum Pendanglo Penangan Kitikidinga Tumta Kiron Kebaga Sayalong Kacharap Chito Pidon Halapu West Karbi Anglong Dongkamukam Chitunglang So Terangarong Alongta Don Phokep Sose Kidukilak Arada Tumaphan KSA Hamren Regional Committee Bitung Jasimet Maipu Probin Timung Japon Dinsi Pajathang Chunbang Hamson Teron Birson Be Lapen Biren Singh Nar Atum Kacharap Chito Pidonsi Sang Puruyathe Dali Sabon Lapen Kichu Ajang Thuake Joypen Pipajirdam Chairman ke hai besang ho lapan Arling Daily Chief Editor Hanse sang ho alang tum mo pe bom teng lo mane pirthe ang kang la so coronavirus bate COVID-19 bo keso bu ekdom pajum der an pini dagdat pu galilo anutin na pirthe la son la si la so keso peta chere nei la penamo social distance made chicho la agap dunai munitu ma chingki che than pu system inke unte la son max ave pusita me pepen da me chipung nei la so kesu pen ane achipa jogi pugela cholo kasin nong ladak arong nang nilang pusini li khobor nong lo lasi nilita khobor abomlo jitu ladak taso additional asang na pale je fansi tame ni tum anku alang li tum alang Arling Daily editor pen samene tum bo iko tasi ko nadat arong makelele an sitame asap sowet pen pusame ani tum piba papa cetang dam labji phanke alang li non il tum along Arling Daily editor na adap tum tubdo tasi ili tum asap sowet sitame ili tum la Pacetang dan hanken tum da bor ipo taben ke jong si sarkar pen jong si nang keron bom dolang pulutang kenal tum deng do inot News report Diganta Teron Karbiang Nonglai Tang Dipini Prime Tama Berta ke Lapon Sigang Tonik Lom Domi Thakmi Kurwang Thu